imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Kahit ko lang nga sungbatan gym bagati may isang basher tayo manon nga imbaga nagamin idi nga basta kano ag katawanak bangking iti kuha ti ngiwat ko kinug sa sao sa bale ti kapag paiso nga nagamin data kakabsat at ingipin ko ngamin kikuha nga naayos tapos nagtubtubo iti unig ti kuwang di nga to na mismo di unig ti pagtubon tingipin ko kabsat so nga tatangal daw kikwa nabang ko impaayos so kas makita yo may tanne bali natupulan ti duwa nga sango nakakabsat pailtit gamin ajay ngipin ko palang idi ubeng tapos dagaji ngipin nga dijin ti unig iwarda aja kakabsat tanug simpati ngipin ko so kasti gayam no damdamo nga nagpa-brace ka naligit pa gayam iti mangan naut-ot ti ngipin tanyo mamit iti kanikne noodles ta nakunay nga makabangan kakabsat na sakit lalo ki first day kasti gayam iti pakiramdam no nabracean ka puro sa baulat tanti kaninday tatangal daw. So baga ni Doc nga 3 to 5 days nga marknam iti sa gitna. So inredik mit nagiti agas nga imparisultana may finame. Ready ko ta amok nga nasakitin kakabsat mag-irit na ti sakit nan. Tipigod mo no makablagnak pa nga ating aldaw baging aglaing tumit taon kasi gayam iti mangan kakabsat no first time mong agpa-brace puro sa baulat ati kanina tahan tayo makapangan bawal ka numit iti nalalangsi bawal lagi iti natatangken tataki maragsakan amit akakabsat nabayag komitin nga kayat daytoy nabayag komitin nga ipaayos tingipin ko nug sa saunak gamin kakabsat syempre pay sumit ading bagati may isang basher tayo nga sa balik ti pinagsasaok bangki-bangking agbangki-bangking iti bibig ko nung katawanak ti sa bali so ajayin so ati mit ti right timing nga may paayos komit ti ngipin ko tano kas joykot mayat iti pinag-smile tayo ngiting tagumpay nga kunada kumusta tayo kakabsat sa that noodles Hindi hanggang mga pangatin na kulo. hanang ang sakit ti ngipin ot-ot narigat gayong kakabsat no agpa-brace ka nasakit iti ngipin damdam mo lang siguro ato yung masanay tulat ta so adya lang kakabsat kaya agyaman nagtipin ang buyayog agyaman then naimbag nga rabi tayo amin